Muṅwe wa vharangaphanḓa vha tshitshavha vha ṱalutshedza zwa bvelela ḓuvha ḽi tshiwo itsho tsha bvelela musi vhadzulapo vha tshi dzheneliwa nga vhathu vhe vho ḓiṱama nga zwigidi. Those women, they were happy, like when gunshots were still ringing. Maybe said something like that. You know what? I was like, oh my God. Vho Thabang Muloi vha ri mukosi wa mifhululu musi hu tshi khou bvuma zwigidi a u athu ṱuwa khavho na ṋamusi. Vhadzulapo vho ya vhuponi ha mishashani fhala chicken farm he vha 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 tshi khou lingedza u tandulula khaedu dza u tswiwa ha thambo dza mudagasi. Vha tshi elelwa ḓuvha iḽi vha kha ḓi pfa vhuṱungu vhunzhi. I don't like it when people say it was a march. We were not marching. We were going to a community as another community, to understand, to try and talk and say, please, we need your help. It's too much. As I'm speaking to you today, I'm telling you, yesterday, cable was lost again on that particular place. Do you understand? To show that Eskom, they don't care, nobody cares about us still, even after the death of Diale. Vhadzulapo vha khou dzida vha tshi elelwa Vho-Kgomotso Diale vhe vha 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 tshi ḓivhea nga latedzwa. Vho bvela phanḓa na u ita khuwelelo ya uri vhadzulapo vha chicken farm vha bviswe fhethu hafho. Vha ri vhe vha 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 tshi dzula vhuponi uho vho ṋetshedziwa dzinnḓu dza dzi RDP nga muvhuso. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo vhadzulapo vho khoḓiwa kha zwe vha shumisana na mapholisa. Peaceful demonstration is also allowed in terms of the constitution of the country. So obviously anything that does happen or that is being done by members of the community, they must do it within the confines of the law. And I believe if they work peacefully, applying properly on time for gatherings, remember there's a Gatherings Act, applying on time, police being on board in ensuring that anything that they do within the confines of the law. There's nothing wrong with that. Vho Mazibuko vho itela khuwelelo vha Eskom uri vha shumisane na vhadzulapo u tsireledza tshomedzo dza ndeme.